bang akan ada step na dapat dokumen bang ayo bang ya bendu bagi long stable ka kot kya ada gitu di tempau songo yo beli bodang ri bodang sumari batu ya beli jong ka nongpo konsi ka badon ke jingede alor ka negamat ka jing satngan ka jong ikong bintas yin alor ka jing yede bagai jing petrino yang surop nongpo kemudian ke Singapura ka ketika jing temu bat pangangit scam ba kipai ba jong nongpo konsi ngaso bon kerba para benta ka election ngidang dep si nem arbana sau banai kala wit no kene ka election MP ke be pra banai au kipai ba kala introspect and confidence ya ka na kwa bagi kipai ba kinesha lada dei ba shwa election MLA arjar pra kampal long bia akhir Henry Ailat yang ngaruh perform bagi pekba kala repost fit and confident bagi la job tak tinggi kidung play jing kesan bagi pekba Ailat yang ngaruh dengan perform mengin peni haga ni ke genti ka pemerintah ka wat ka ba ar ka bagi job bagi dio ka ni suro em ki repair haw arjar khatta ka kendai gila don kidon arjar pra ka kendai la repair kana ba te ka down kalong ba ka jing sdio jo suro ani tu hi ke jing ya jing kali overload ka baja hakeleng ke jelah kasurok ke pavement gede na kamta kendai ton iya ditrok menta kiba poi saka artusan lai ton kali ke ya tentu ditrok kidon gijing trei surok kila mendei kimar ki mata ki bukit kini kitai de kijuya na betul surok jadi tak tahu baka sniu na pavement kamlasa jadi na tak tahu kan ni surok kala sniu kini banong bakhat san snem bagala sniu gede surok ke kasada gede ke bakala ngatrai ngai iya po tugasi don ni tiwi ba iba keren ya kata dan re ini besar iba song ting es tu bah kini bakal sini bahar gede gini ki arsem lah sini last pengi repair ke arjar khatra kat ndai so covid adin covid ke surok kelas sini bah tu kelawan sa election tinggi dan position ini dia mentah bah kini ke term ke mentah gede ka assurance ke ku mono cuma ko pek ba di pendok bangar waktu tu kalau damla ben urlong ini kini ngar madu tiak udam ku mono Ukraine nak por ba kade bandon ka restriction kala mendai gelenti syanong po dan Singapura kala mendai gelenti na umling seputar kema kamtam ke jengking kemudian halaila ka ba la abjing ma hisah ke transport department bagi polis ki habi ban simkia kan ini laju keren na ke pos badai ban restrict ki kali overload kamtam ye ki surok snok bi menta wat di highway gini ka urlin ga jongi ka ba pavement ka barben ka tu still wat hadin ka tu nastem pilahap ban repair ka ko no kan notam pavement ibastang driving keren ya kini idin bol di kini ki beri jongi kinong song di jongi jong garki ka beri new trap ni dibai yenon keno abang itur gi kamai nam ta ka kepok ka jongki kamai gaji lambak kam gi ba la lagi jongki kam gi gidan aga kit ka ba de andre gini restriction na ka banta ki surok ki ba ka pavement ka stang kani ka kadi hibandon na kalyang jo ka transport department enforcement ba na kalyang di police